Mungkin dia buat punya dapur juga. Mungkin. Dia namin lo. Bisa kan? Pantun tak boleh ya? Hah? Lagi lah main lui. Ai bo. Ya chi thằng làm lần lượt. Yang ban kaprak tu kai kam lo mi. Awak dulu lah. Nah, lihat kamu betul mau belabo ka, mau belah kali wap tu bay. Aku wap belah ni. Taruh lagi aja. Jangan taruh tu, kena dulu. Bukan baru baca ulang dah agak baru tengok dah. Baca zaman. Bisa. Ya. Bukan. Ini dulu juga dah. Ba cái điều đăng ký hai đăng ký ở ba mua cái làm ra để đi làm ô nè đúng rồi nó đâu rồi nó quá nổi nó lui ra thì nó liên nó quay luôn ta để làm ra đi thì gặp đuôi thì trên là bữa ông tem nó cần muốn bèn ta không có tiền là nữa thôn nó thôn này nó làm như cái bùn ấy à thấy vô đi đấy cái thôn nên cái ngày tầm tầm ba nữa cả camera cả bự kan dia nak ready lah untuk bantu untuk turun budak konten dia mambo dia dia nak tahan apa mau lu nolah kok dia tak về tak rồi lê cơ itu phải mà để đào ra này cái gì mà đào nè nè ada kaplot Kali. Nah, nonton nggak? Berubuno bukan. Berubuno. Berubuno. Pre ini orang nggak warpe. Putra Terawang Story siang Bang Mia, siang kembali Bang Putra. Ini Bang cuaca panas sekali nih Bang Putra di Aceh ini Bang. Suara pun tambah agak pilek ini. Ini lagi proses pembuatan aspal goreng ini Bang.
Oke, Bang Putra, ini emang udah lama ini jalan ini tak ada pernah bantuan ini Bang. Apalagi kalau musim hujan tuh susah kali kalau orang tuh bawa motor itu susah kali. Baru pertama ini baru dikena, jalan ini baru kena aspal. Oke lah Bang Putra, kok gitu cukup segini dulu ya, aku nih mau berangkat dulu nih sebentar nih.